Hindot lang ini warm up oh. 5. Ay, nice. Uy, brother, kaon mo brother. Kaon. Para di mo brother. Ako ano kung ginunta ka dito? Attendance. Uy. Ulo. Kita ka lang, Joy? Ha? Wala. Uy. Doon. Uy, nice ka doon. Bakla na ta. Sagalin ninyo ang konti na Andre. Dul? Other side, sir. Other side. Ay, other side. Suspect. Makarto na tayo ya. Drita magsunod para safe. Hindi kusog man. Sunod eh mukha. Pasuyo promise sir. Suspect, ikarga na ni karon. Dua na ka suspect. 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 Day yun sa man eh. Day 9. Day 9. Oh yeah. Yeah. Wala nang pamahol. Gusto man ng pamahol ko. Panabod. May hapon. Oh yeah, 99. Lapit na mo Oo, galing ko do. malapit. Suspect. Late na po. Late ang kauban eh. Magali na, ginag-donut remove niya ka ng motion sa'yo. Gunag. Takot siya. Attendance. Kaya na rin ka ba? What's up? Hi guys. Kamera. Kay lain ko. Ha?
Kita lang kayo. Lain po. Sa. Lain lang. Lain ko na sila. Wala man. Wala ko mangod. Tasa ko mangod. Garot lang. 30 km. Okay, pwede. Bugat eh. Salay. Tiga to yan sa direct niya. Bugat eh. Daan mo. Sa Kuwait na. Kahuyi kayo. Easy na mamay. Bilin mo! Galing lang. Sabi namin guys, tigapaskas namin. Sabi na. Nama kong idol rin, oh. Terus kan hiligan. Kita ka kami? Tinataran. Kasi ulo rin kita niya. Galing ko ba? Das dugan.